Kipulit jang kejala kira penting kena menta kasngi ba tarsan lengba ubade uwe ni ki nongilam jaga sek HNF uba ka arta ka jok uda dan san pesau senam ka arta ude ubadan menta ba ka jum thebam haka jaka kapdan po thamya bolong masnda ba ka thammetor yakni letu do ba sadan bla bolong presiden jaga sek HNF hadin ka jeng de yakendu ba kipulit man kali ba toket naki yakada ko jing syakam jong ba tarsan ubade na kasnau doki nakalang ba sadan lo ang man nakalang kaseng kemla banong hakabe kene ba ka jing toket ba ka jing lap jong kipulit Dai ka ka bakaseng ka kwat man pau ka long. Baki pulit na do bakaseng HNF khamtam mu ku muksiang jo kaseng kila dan menta baka jengkane sup ka nyelsi ba khamtam hadin bakaseng agency kala wengno na ka jengkane sup ke bubun kini ram jo kaseng kila sya pendik kila sya penjar haki pulit akaba kila sya khat hajir ba kam juru. Haba kila jing de ke kali sya bat ba sya toket. Wat na kali ka jong uru kamu presiden ulangan asin hakane ka jeng pendik jong ki pulit. Reu ba sana ulo ong ba amdi ban pek ta kaseng saka HNF kum kata tapi mentah kan ka kam ni ulo ang ba ka thambetor hi ka de usya u bakhra jo ka jaj bendriu hakabar ki bon snap ka sokar kala kura ban pingin rea ya ka tege jaka thambi molong hande hadu mentah kam par la setia haga jo ka por upersa jong ba tarsan leng ba ole thu ba tarsan ude ubren mentah ba ka jengkan sok ka sang agency bar ka sorkar ba sadon ulo persya ya kene ka bang ba tarsan ude ubale shaw ki sang ki khot ka sang agency dan ki nongilam ka sang agency menyalam syaki jaka ka bakisa ba kamjuru menyalam ti yakin namar bakin menyalam jaka sang channel si bana boleh itu setia jaka bakir chongken sa aswa bakan don ke jaka baka sang channel si kumta guntai ba tarsan ude bulan taba jekanya kana sok ke channel si bat ki bos sarkar PUSP to jing kendo jing ESP ningkong ni laong ba tarsan lembau de disciplinary secretary central body jang sang jungi badai rong ba breu bola san snem tam tengi la persyang ban clear or ke ega kes ba la kemi umenen adalah men nakaliang SPU ang ba kedon ki jinglap sai ki pulit ba udon ki ha ka jing sai bom hang ni po thamator kata hi ka de ka jing pensai nakaliang SP bat yang menta kilara yu syukut bat ki pulit kitang pa ka polis custody atau PI kumpiu presiden yang keseng PI ba benon ketiak ni benda tarsan udah bola senior tu asang jungi ulong beri aktif senior member bola dia haka kartaru haka kamru udah bola senior ngaya ka bangalau syai USP banong bau tarsan kumu disciplinary secretary jong seng undon ketiak ni kam kalong ba nimla ban pediang tenrei na kaliang polis pat ngi ong ba nimpa ban interfere pa ka investigation part ng polis ngi super snow mangi nimla ban pediang ngamar kawai long udah orang bawa wajai, orang bawa ke Kartaru, banong ngau lah ya, terikam lang dalam arpos namu, banong bungnya songsit, jika nono kamu niat jika nanti ke bamdai ngam lawan, penyang ngam juga hamlap hidup kata. Tapi banong ya ka opinion jongi keseng, jong banong kita jong sisi keseng ini banong ba utar salom ba udan ketiha kan ni kam penbetai bom kalau gay bangim lah ni. Kani ka jing penbetai bom mo lalu balap betai bom keleng. Jadi baji motor ban sukuno than tang ya katu kaseng ya kitu nong yalam seng ni katai kam de kalong ka bakala. Nomor kali ka isu motor kala de usia batara khamat jong pulau jong bodo ba idon kam pun kriya noi katu. Te don kam ka ngasgo batang don kam ko polis department bakan le humwak nama gajing pitar pai ba gajing map ban le sarkar ini ka motor kadai goi kata ba manu sai bom long kadai kam jong polis bakin ban but benia ba om bansu victimize lani bansu kemsuk ya ki nong yalam seng balang kadai na kanung seng balang kadai gitu kejing bitar ya kata motor kadai jong taki bobun balang ya bakan ni sarkar menta laskut tang high level committee 4 poy sunu long kata ro kadai ka phang ba haban perkat na kaliang polis department ni sarkar di pesapur jom iya tu bentar ni ona ba ini ba basakem don bertalang akan ke pistok tidak pun patai kalong gumne kani nadu pasdang ke pistok ini bidai orang ba sa ko doki kasingin ningkong do bangilik syau ya kini ru pelat berangkat bagi officer sarkar berangkat bagi polis department kedamdan ini ba nginum tip kita kesenong milik syau kini nang nur nama ngaru ngam tip ba nama kadik senong syap bordar ba sekenong ba pedon kami kecing arab jong ite nadu ba ilai arab sedang te idon keti ba ya man badon ki meeting man badon kecing kendo belin lan kata idon lang baik ya keren ya khana lang baik ndai ha kecing sto kolong kumanga kadon keti ke pistok ke miri don keti yang pistok kalai nang ta ngim don benta da kumui ba tapi ikum no habai di bukum ni kalong hatu kalong tangam long ka ban long ban pun jinjari kino yalam seng balang ba kani kadai ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya
ya kino yalam sing halang kamtam ya ki ala classified ya ba kita ki badon jinga dei ba ke Chelsea banong ba kum ka seng ya ba nadu bangila shimti kum ka seng ngau presiden bala shimti ya ke dia kam banong bangim ya dei etro tengah mla ban len kata ki member jingi ki ya kendu ki ya keren ki ya kana ki ya shandur ki ya bam ya dilang bat kita ki khot jong saudak jong ta ke Chelsea ndai banong bangim ban jinga dei teng minum lar ban serkti ya kata ta kata jinga dei par kalong be hakawe ka level kam dei ya jinga dei ka banong ban ya tulun lang haki kam ki jam balik jam kai Chelsea pakata kalong difference balik ba punya le ano bentar am kani ka ya kani ngin up shoya ka finding jo ka investigation but lada ka investigation ha ka finding ka amlap bom don ye ta ka mot ni nginum skap jari kani ka jingle jo police department kali ka ban jing pentar ha ka jing penbitar ka ban ka por namar kam dai tang ba terson wat ka kali jong aro kala sya talasi arsil hapa boy wat ka kali ka banganya arsil talasi klam da klam nong te wat ki khot jungi nan nartiang ru shop hawan mi police station wat ki khot na laramba shop hawan mi police station long kalong ke ga bangim lawan pajang seng bat min up shop ke ga bajia ya ka finding ha ni ka investigation jong ka case yung datu sa menen te long kumne nga ngadon lang ban i ka to por ara baje kum to imut balik sai teli tangba namar babun kita ke basai teli te poi pada kapun natanan mestiam dauki te nilai sedauki dan dang nilai sedauki poi hangka mestiam dauki te menganga song pokulingi dan laingon bat usawngon te mangi pat mission ngapulian penyusun pokulit u pada urung te long ketaking ki keli ya kan jingjia dan mar ba mauru udan ni sna keto asni laisni to chua benjia keto de nang tangi wan thai snang de nang don yin de mauru don snang de poi bang pun na polisian dauki de ufun ngau ang yang in ya lai lang namar bang dei mama jeng u de ngar ngalai lang de hadin kata ngi la poi ang to lak mno to san beje po san beje de ngi ap hadu bakin dawan nang nena silong to si nyau steng dan dak lawan ngirung apa position dan ngirung isong sabe entah position etip ia song hi paramaki sto dengan dah din nang tapat diwan ki ong ihapan rakyat hi namar ba ihap hiban keli namar ba tolong simbala don kata huri hura te bila don kata ka don kata jing terinya sut bat kene ka sing sing nasi bat serta telong ihap bandra ban keli dengaru nagaleng jenga ngamti pe ai namar ngasulik ya semran tang bangade mama yo de ngamdan bentah kena bentah dengan sulit semran de tang tahu itu ke por bakira yo te kadon ni ke lagu no ship hosting na weruna formen de mau uru umdan jaket te su ais kan sti ke jaket te pisaru umdan pisa namar ba umpoi berkat bagai cikumta te su ayu skan sti ya ka pisa cijat ka unra te tang ketahi Untuk kibatai ni ai tang na kata ga jingjia ha ni kata motor bagai bom ha to ga min si sejang te tang ketahi ke betai te dihapan ibisket ane ban keli ya u namar mau uru dan mentah kata ga jing kering suk jadi suang tengah tahi tahu kalau nu kerta ni ba lambak tip kanu kerta ni kiladan be isya ka san plus kiladan be tengah ngamla banentat adu kanu kerta jadi tang basan san plus kiladan san ku asan pelai lo ini menjongi yung bak ketun dan bentar kenu kajing keren lang kato ga jing kering suk bat eksklusif bat kat dan mendalang oi David Cotton atau kompi teng tatung ke ba ngayo i telong undan bentar andre ya ka telong ngamla ban bisya mo andre kat pumuji jenga ta undan bentar kana kita dah kini sisi asli ni setiau don yang pos nong dan nak leng jenga ngamla ban ya kendu bat u hayin jeng u tengam tip kenapa kenapa keren tak ini itrei long itrei belai kumangi ngir itrei belah kat kabayok sini laban lek spok klaru ilai laban nak namar baidan ke keliru la dan ba buk ban lek sedauki ban lek sia amlarem dei kloi ban lek
ya kai pat ke ba inang ban tre tengah tengam ti. Keteng Ini juga. ulah mau pergi ya kan ini ikan jadi kulit bergerak. Kulit yang Te ke long kata na kaliang jengnya ku mama ku mu pusat tengah sengau dunang geng. Namar kem datip kena ban sukem telong ke bae geng. Kalong ke bae. Namar hadu mentaru lang ban prisya ya ubru ubah dan ti hak to ke benta long kam dei ke basuk ban sukharet kendau. Dai la dak kisim sisa kata gadau ke basai kedar te. Te na kaliang jengnya te ngalak kumna. Kasyong hati kan jiba lap sisa ya kata gadau ke basai kedar. Namar ngai sulong tong bru ngam dei ublei ubala ban pek kedar ke basai ngasal ndek. Tang kata Keteng no. ada benai sengkrem. Pas kita tambah senong so Sengkrem. Songkret.